lang sulong ingko na trong deng Karbi lamet mai keching. Hamren along alira champion hacha ke kan kapajud. Karbi nga Autonomous Council CM reading pendipu lower dilaji along St. Anthony English High School Kangpu. Kardom news time along penili thare chisong teron number tang ton pen RJ tham. Karbi lamet mai tiripia mai tum pen kapin kharating si hanjang lang so Karbi lamet mai aro tum chepatir pi pen hanjang lang so patwa klam long inkora trok ang deng Karbi lamet mai arkoi ni phai trainer kep arni pen ni phai inkorai si arni an ni plia parman pini pen pangcheng pontang lo. Pini arkoi ni pai trainer cap arni kecheng siarni ajay meg ating pen pedap adap por pai kepa por pen hanjang lang su rong asar amay pusoi tirang arideng pen don suri ing pupon lo adun tu Karbi hemton iem barim Jiwan Chandra pathak pen si ing pupon lo ampar da kula na hem amokha rat cycle mang lun se ti mung arideng pen si ing pupon lo lason na taxi pini nerlusuni lake asonson kangpu pen ampar ta pregjam ahavar pen kebang abang pubang pie tumapan kedeng padopon lo. Dipu lower dilaji Northern Afforestation adung along pini arkoi ni phai trainer cap arni St. Anthony English High School ahem Karbi nga Autonomous Council CM tuliram rong hangari deng pen kangpu pona birta cut news long birta nangle. St. Anthony High School kangpu pona long EM Amor Singh Tisu MEC atumla ke Ram Singh Timung Lun Singh Teron School Principal Dr. Lipson Rong P KCS Samay Puchondro Singh Kro Penching Nok Penangan abang pubang pietum chetong dun. Karbi nga ang kangpia long kinang sot hacha ke kan Karbi jutang kepang terpon Japan Karbi nga Autonomous Council ke mga tingpen arkoi ni pai krepo arni hacha ke kan asai deng ponlo Karbi akhay long anim tin kirim ang bongpen isi kaching risar la ke hacha ke kan henlo laso tingpen lang tarlip damsi Karbi nga Autonomous Council hin pen aning kan wang katalon nun Japan rong subi pen chenglok rong rup at tokano along anta pachinilo. Laso ting sinichi Karbi ang long ajilat hamren rong supelong kinamtang arkoi ni pai krepo arni pen pangcheng si arkoi ni pai kretrok si arni an hacha ke kan pajut ponlo niniapor ke kan pardon ron api krong sai katalon mai pi hamren ambinong multi utility building acha tailong paman ponlo krong sai katalon mai pi long keses hamren jonel committee mai pu mohon singh terang chephem pu ponsi kongchon bang sarmening ti pen aluhi kapachini pen amparta mai ke phalam the pachini ponlo alui sarpo man peng pen Karbi Recho Ramsing rong hang papangjang aman peng rong arak rong hang rong bong pen kiling lindok rong pi lindok deng jacket he atum chetong dun Karbi nga Autonomous Council pen EM Rup Singh Teron MEC Mongol Singh Timung MLA Dr. Mansing rong pi KEA klemang pu bidaram rong pi pen chenglok pinaan ket higiding atum chetong dun MLA Dr. Rong pi pen mailong lamthe ke jai ponateng ke Karbi akhayalong jutang jubat nim rokom ingcholim akhai bonta kaprek anim kirim aphai kanglu majok methanga jutang aphan kachelana kang arason si theknam long sok sanga minu ansu se kelongchi ahai lake hacha ke kan pen si hakko penta so Karbi atum nang kan bomlo alhi sarpo Karbi Recho lamthe atengke lun tomo lapen jutang jubat kangcho lima khai lake Karbi ta isia khailo Karbi risonim so rongaji ningkani si along lata jutang abaha kachingro mamai pi binong jutang abaha keklem ke dam bomalong rongarak pen kai kita RD pidunji pusi ningje. Normalam sopor pandhiana parman birta mington panik sene. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Aturkimi Academy, Rukasan, Amlapati, D478240, affiliated to CBSE, New Delhi.
Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Kanj, Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihin mo pipotot birtalong wang tulum. Dipu Circuit House long arkoinify Great Roxy ni pen Amargaw Amar Asuni. Aseke kitching apota kat news long birta nangle. State Panchayat and Rural Development Institute pen arkoinify Great Roxy ni pen Amargaw Amar Asuni mati nitumarong nitumasay aputak ni Thoman Kidoja Seke Pangching Pontanglo. Laso Seke Assam Agriculture University Abarim Tanbang, Chosindro Borthakur, Dokmoga Thongnok Bekolo sa Tanbang, Hore Krishna Bora Lapen, Arup Depatum si Seke Thanji, VDC Kethekeding Abang Pubang Pietum, Seke Along Chetongdun Renti. Karbing ang kangpia long kinang sot hachake kan karbe jutang kepang terpon Japan karbing otan mas council ke mga tingpen arkoi ni pai krepo arni hachake kan asai ding ponlo karbia khai long anim tin kirim ang bongpen isi kaching risar la ke hachake kan henlo la so tingpen lang tarlip damsi karbing long otan mas council hin pen aning kan wang katalon nun Japan rong subi pen chenglok rong rup at tokano along anta pachinilo. Laso ting sinichi karbiang long ajilat hamren rong supelong kinamtang arkoi ni pai krepo arni pen pangcheng si arkoi ni pai kretrok si arni an hacha ke kan pajut ponlo niniapor ke kan pardon ron api krong sai katalo no mai pi hamren ambinong multi utility building acha tailong paman ponlo krong sai katalo no mai pi long keses hamren jonel committee mai pu mohon sing terang chephem pu ponsi kongchon bang sarmening ti pen aluhi kapachini pen amparta mai ke phalam the pachini ponlo alui sarpo man Peng pen karbi recho ramsing rong hang papangjang aman peng rong arak rong hang rong bong pen killing lindok rong pi lindok teng jacket he atum chetong dun karbi autonomous council pen em rup sing teron MEC mongol sing timung MLA Dr. Mansing rong pi KEA klemang pu bidaram rong pi pen chenglok penan ke thigding atum chetong dun MLA Dr. rong pi pen mailong lamthe ke jai ponateng ke karbia khayalong jutang jubat nim rokom ingcholim akhai bonta kaprek anim kirema phai kanglu majok methanga jutanga phan kachelana kang arason si theknam long sok sanga minu ansu se kelongchi ahai lake hacha ke kan pen se hakko penta so karbi atum nang kan bomlo alhi sarpo karbi recho lamthe atengke luntomo lapen jutang jubat kangcho lema khai lake karbita isia khailo karbi risonim so rongaji ningkani si along lata jutang abaha kachingro mamai pi binong jutang abha ke klem ke dam bomalong ronga rak pen kai kita RD pidunji pusi ningje Dipurong supilong arkoi ni pai kretroksi Arni kang sampor pai troksi raminit krepo porpen hampanga songa tumpen kalitang Bhupinder Singh upon Innova car kapatong pen apran kedama puthak candlelight procession kepidupon
Dipu Rongkelan Electricity Board adung kedo amekar Guwahati Rong Supi Nagamis Restaurant along a manager Bhupinder Singh aphan kedamtang arkoi ni pai kregetom arni Guwahati Jayanagar along Innova Carpen kache thaplapen kate waratum kangri kangkrang pen Bhupinder Singh abai dapan kapatong ajok aprandam juilo laso pothak Dipu Rong Supi along ongdung lochardia songatum hampanga songatum pen pater pisi laso lam ke along kechokche abang phubang pia tumapan nep ingnang pen aron ateng inside ang jipra Dipu Gurudwara pen Dipu ahithipi la pen Samson Singh ti Memorial Park along an armu chejeng pon padu Pini news time berita bang kelapan sekang ton poniklo lain bom the card news channel demi thak me korang tu